Sepi bener nih kampung. Pada kemana ya orang-orang nih? Ih, merinding aja. Ulang Sholatullah, salamullah. Boy, Encang. mau kemana lu malam-malam? Aye abis ngaji Cang di musole. Wow, keren. Lu emang ponakan Cang yang paling soleh, Boy. Iya dong Cang. Siapa dulu? Boy, si anak ondel. Tapi hati-hati tong. Di kampung kita lagi banyak setan berkeliaran. Emang iya Cang? Ye, lagi kapan Encang bohong sama lu? Tapi lu tenang aja. Selama ada Encang, setan-setan nggak bakal berani gangguin lu. Mantap bener dah Cang Ali. Keren. Ayo Cang kita pulang Cang. Udah malam. Takut nyariin. Cang. Suara apaan itu Cang? Palingan juga suara angin, Boy. Tapi suaranya makin kenceng Cang. Udah, lu gak usah takut. Kan ada Encang di sini. Oke deh Cang. Hah? Apaan tuh? Lu kenapa, Boy? Itu di belakang Encang ada Cang. Boy balik dulu nih Cang. Kabur. Boy, lu kenapa, Boy? Aneh bener tuh anak. Bang, lihat sini bang. Setan! Kabur! Mau pada lari kemana? Ayo kejar nih. Tolong! Boy, tungguin, Boy! Tolong! Kemana ya? Kuntil, mau kemana lu? Lewat-lewat aja, sombong bener. Sorry Cong, gue lagi ngejar ondel-ondel nih. Ya ile, udah lu sini aja temenin gue. Sepi bener nih gue, kagak ada orang yang bisa gue gangguin. Ya udah, lu ikut gue aja. Kita kejar ondel-ondel bareng. Lumayan, iseng-iseng. Kemen Cong. Baik Kunti, tunggu. Aduh, bodo amat. Mana lagi tuh larinya tuh Kuntil? Mana ya? Aduh, bingung aja. Ngajak kejar bareng, tapi dia terbang. Lah gue cuma loncat-loncatan doang. Apa nyampenya?